Dobro večer. Hvala vam lijepo što ovako pozdravljate i dajete mi vremena da malo udahnem vazduha od ove silne treme koja me prati. Ja sam mislio da večeras vama kažem kako sa ovim činom, sa ovim dobroveče, zapravo vašim aplauzom i mojim dobroveče, počinjem da slavim 40 godina takozvanog umjetničkog rada. Znači, takozvano je sad jako dobra riječ, pa i ja moram da je upotrebim. Ali to neće biti samo ova fešta, ovo sad kad ste vi ovdje došli, nego će to tek početi, jer me je sramota da se to potroši tako u jednom komadu. Ja ću da se trudim da tu godinu iskoristim, jer 40 godina to je količina vremena koja kaže da je čovjek toliko sposoban. Što uradiš za 40 godina, sve si uradio. Posle živiš od trica i kućina, od otpadaka, od piljevine, kao što se u pilanama od piljevine posle pravi nešto pa se mevlira. Šta sam ja radio to za te godine? Napisao sam 42 knjige, a to je moj izdavač Zoran Kolundžija, Prometej i Borka njegova Prometejka, koji se trude, koji od svoje usta otkidaju da naprave svoju izdavačku kuću koja se zove Prometej i oni su prihvatili i pristali na to da meni objave sve ove knjige. Ja sam danima se spremao kako da vam to kažem, međutim ja znam da ste vi rasli svojim pjesmama. Ja sam jedan od rijetkih pjesnika koji je živio s vama, a da vi niste ni znali da se ja miješam u vaše živote, jer je iza mene stajala velika vojska sjajnih momaka koji su znali da sviraju i pjevaju i pošto je to bilo sretno doba, vi ste živjeli od svirke i od pjesme koja je dopirala do vas, a niste uopšte imali obaveza da znate da sam to ja. Ovdje su sve pjesme, to su mudrosti, to je filozofija, to je čudo od zakomplikovanih rečenica. Znate, mladi pjesnik kad počne da piše, njemu je najvažnije da zakomplikuje rečenicu, a vi ne smijete reći da ne razumijete, jer će ispast da ste manje pametni od njega. Ja sam se dobro koristio time kad sam pisao ove svoje pjesme. Ovo ovdje su pjesmice za djecu. Na njih me je nagovorio Slobodan Terzić, rekao je piši, treba će Bajfordu, znaš, Bajford se oženio jednom našom, a ona mu ne da se vrati u BBC, nego mi mora da ostane ovdje, pomozi čovjeku, napiši mu pjesmice. Ja mu kažem, dobro, neka mi pošalje naslove. I on mi pošalje 96 naslova i tako ja postanem pisac za djecu, jer 96 pjesama, to su 3 knjige pjesama. Ovdje su roman, ovo su drame, koje nisu pročitali režiseri, samo je jedan pročitao, a jedan je čitao pa je rekao, slušaj stari, dobro ti je ovo, samo brate u stihovima. Kaže, ja ne znam, ja sam čuo da je Šekspir pisao u stihovima. Kaže, nije. Kad sam ja saznao od režisera da stihovi ne valjaju, onda više nisam njima davao, nego sam ostavio da bude tako kako jeste. Što sam mu ispravio? A da, to je jedna da slika kamera, to zove se Dunavski zmaj. To mi je Brankica Novaković sačuvala u muzeju, jer sam joj poslao to, ja sam od njenog tate, profesora Boška Novakovića, naučio neke stvari, pa sam onda to kad sam napisao, kad se Brankica pojavila i rekla da je to zanimljivo, jer sam opisao sve gradove u kojima je živio Čikajova zmaj. I onda sam to dao, a ona je to sačuvala u Zmajevom muzeju. Tako sam ja uspio da štampam tu knjigu, inače bi se ona izgubila. A ovo su romani. Sad se ja pravim važan. Jedan se zove Kazneni prostor. U tom romanu ovako jedan lik kaže: svako je prase, deo mase, ali svako zase pati kada ga počnu klati. To je jako dobro rečeno i to je suština. A u ovom ovdje romanu, pošto ne mislim večeras da vam čitam romane, ima ovakva rečenica do koje mi je jako stalo, zove se Šegrti u majstoratu, a ovakva rečenica je: dječaci, pošto su napravili sve što je trebalo napraviti, ti šegrti, a nisu postali majstori, nego su vidjeli majstorstvo života, oni se obraćaju svojoj majci i kažu: mama, zašto si ti nama govorila da je život lijep? Da je oko nas sve dobro, da su ljudi dobri, da mi treba samo da radimo pa će biti sve u redu i s nama. Nije tačno, mama. Mi smo već toliko odrasli da znamo da nije tako. Zašto si nam tako pričala? A mama kaže: zato, sine, da to zapamtiš pa da i ti svojoj djeci tako pričaš. Te šarene laže su me pratile čitav život i ja sam uživao u tome da ih probam zabilježiti i da od tog što zabilježim jednoga dana, kad bude 40 godina moga pisanja i kad bude 15 knjiga koje su pred nama, mogu da kažem ovakve riječi. Počeo sam da svodim račune, da vidimo u kojoj sam fazi. Odavno bi htjeli da me zbune, ali ne mogu jer sam još u snazi.
To je prva strofa ovoga što će se desiti. Dalje, jer će uz ovo moje pričanje biti muzike fini, biti fini ljudi. Oni se zovu Dobre vibracije, oni su Branko i Vojin, a pjevat će tu pjesmu koju vi znate. Znate je i ja pokušavam da je vratim u život jer su riječi moje. Ne dam ja da tako moje to što sam ja radio propada, pa smo tako pomoću ovih momaka koji su te pjesme voljeli, koji su živjeli s tim pjesmama, da vam probaju pomalo nešto odsvirati, da probamo napraviti ovu jednu zabavu, ovu jednu feštu koja, nadam se, nikoga neće boljeti glava od toga, a bit će korist od opšteg interesa, jer to što ljudi rade na ovako visokom nivou, u ovakvoj kulturnoj sredini kao što je Novi Sad, ja se nadam da mora biti od opšteg interesa. Dobre vibracije. To su Branko Pražić i Vojin Tišma, oni se zovu Dobre vibracije, oni su meni došli da pomognu jer je Bogica Mijatović rekao ja imam ljude koji znaju da sviraju tvoje pjesme, ja ću njih dovesti i oni će pjevati. Ali ja sam rekao to mora biti literarna priredba. Ja sam pisac, ja jesam pisao,
dosta lijepih riječi i te lijepe riječi su se čule, ali i moram da plasiram one riječi koje se nisu čule. I tako u ovoj knjizi ima lijepih riječi koje ovako idu. One su presudne bile za moj život, jer kad sam to napisao 55. godine i kad sam to uspio da objavim, onda su mi ovdje u Novom Sadu i u Karlovcima i na Stražilu dali Brankovu nagradu. Ja se time ponosim već 30 i nekoliko godina, a to je bilo na temelju ovih nekoliko redaka koji ću vam sada pročitati. Dresirao sam knjige da se otvore tamo gdje mi trebaju i evo slušaju me. Ovako ide jedna pjesma za koju sam dobio Brankovu nagradu. Čudiš li mi se što kada da treba reći ne kažem. Ni voda nije uvijek vodoravna. Mudracima oduvijek drhte ruke i mjerila se tresu, a bit je ko uspje da posije zvezde kao sunca će plodove brati. A Brut je častan čovjek, neosporno. Povjeruj, možda ćeš lakše umirati. To su sjajne riječi. Pogledajte, ja sam tada znao, dok sam bio za 40 godina mlađi i za 40 kilograma lakši, znao da ni voda nije uvijek vodoravna. To je sjajno otkriće. Kad sam to otkrio, sam sam sebi laskao u onoj svojoj samoći da je to izuzetno dobro, jer sam ja živio u vodenom kraju, tamo gdje je voda uzburkana, ali kad se smiri, onda ne znaš da li je voda ili nije voda. I ja vidim, ni voda nije uvijek vodoravna, a kamoli pametan čovjek da je pametan svaki dan. Ja sam sa tim načinom života išao u svoj život, svojim putem i jedne godine zadesi me velika nesreća, a ta nesreća bude. Imao sam 33 godine, a smatraju me mladim piscem. To je najgore što se može desiti jednom mladom čovjeku, jednom mladom piscu, jer ne mogu da ti kažu ti si mali pisac, jer ja sam već imao ovoliko knjiga. Ne mogu reći da sam mali pisac, jer bar količinski ima. Međutim, kad ti kažu mladi pisac, oni misle da ti laskaju, a ti si pametan, pa znaš, hoće da te da malo spuste na svoj nivo. I ja se dosjetim i okupim mlade pisce i počnem im pokazivati svijetu. Stalno sam vodio jedno po jednom, kažem, ovo je mladi pisac, a ne, ja sam stari lisac, a on je mladi pisac. U takvoj jednoj kombinaciji, sjetim se, opasno je to, zato što mladi pisci kad naiđu, njihov prvi zadatak je da sruše generaciju ispred sebe. I ja sam mislio, Bože, šta će mi se desiti? U cijelom tom kolopletu tada se pojavio jedan sjajan momak, bolji od svih drugih, zvao se Pera Zubac i napisao kako je u Mostaru voleo jednu Svetlanu. I ja sam vidio, evo jednoga opasnog, ovaj je bolji od mene jer ja nisam smio da priznam nikakvu Svetlanu, a on je priznao. Hrabrost se traži u poeziji. Ne samo hrabrost da kaže da je država šuplja, nego da kaže da si imao jednu Svetlanu. To je veličina.